Hello, dear student. Jatana pung kaham. Jatana good morning. Haklay jatana kaham lo tongbai na hani. Inke taklay ni main entrance ranai ron bagi update jengka baru ni city exam city nongkraka keseng fedi apasan tahun ini nongkraka. Baksa ron Guwahati kelai kani kenal baksa ni Agartala kelai kani kenal. Gazi Agartala kelai rok baru kelai kelai nak kaham ka. Inspire ni bagi kelai nak kaham tang inke. Rangri nangla kita Guwahati tangan gitu kisah ni koja ke borok ni apa nu kisah naik le ni bahai kang kamu kan common university entrance test rong ni face show hap kang kang ke singo jaga wo city rong te exam date o jaga nugui man kang ke o jaga wo tam nugui man kang ke o jaga public notice 31 Mei ke mia wo nai singmani mia to nuglia mia horok ko dar besido Engkau jaga waseng pas en 8 June je kelainya orang ni bagi exam date dok saklai rekang ke o jaga waseng nugui manka fuilawo B.Ed language public tam rok tong ke kok borok ni bagi seng nailan special kok borok gang ke kok borok 7 June shift 1 ya shift 2 o jaga ko kok borok engke shift 2 kok borok shift 2 busung simi shift 2 ni saborok 12 simi time rekha inke norok jar city center nai nemen amke 7 tarik kok borok tai tam tong 8 tarik ro tong firo 8 tarik ro tong sa third shift tong ba second shift third shift ne 3 bar ke mane 3 shift tong haita nge puilani shift nge 8 ta puilan shift ba bota nai gana okay kamu kan oke angke seng te gese bising hawi nai angke angke naro ne seat center nai angke candidate activity thang mana ko city intimation for ya jaga thang nai mana ko jaga naro application number di angke tai date of birth di tai security pin rekhang angke no naro ne city nok jak nai gang jaga kaisa nai nemen orang kaisa student ni nai nemen singo bini hingkai Guwahati kelai kya haita kenor ni bo Agartala da kelai Guwahati da kelai abonor nai ledi darja ke nugan haima tongo ke absung nor ni bagi tini maja usung 7 tarik kok borok second shift maybe 12 to 2 tang na haima tongo 2 ঘন্টা ke je Guwahati ba Assam जोंथ दुइटान सुषमा खलायो आसाम बाय त्रिपुरा नि के आसाम माने Guwahati Silchar हाइराव कलाइरि मानो के आबनो रेडी दंसिदि नरनि रांगरि रो खातिलाइ सिदि टिकेट दक्तानला सिदि ताइन के 7 तारिख सिनर एग्जाम तंगा तिनि 1 तारिख बाय 6 days मीन्स नर 5 तारिख रन थांना कलायना आरनि तम जामुं आरनि जागा रतनानि Guwahati हिनगा हंगेन से जागा चिकप जाने ते वानसुदि गोबांमा जागा गोबांमा शहर दंनि मानो के आबनो dati thanglai lainnya kelaidi narokni MA entrance kok borok 7 tarik kelai kha haita second shift that means 12 to 2 kamono ready tonglai di amon pagna tini naroni update ke tini orang paile sine jotrono tesa haino hai phone ka